Pozdravljeni v podcastu Zgodbe. Jaz sem Luka Hvalc in navkljub samodisciplini vseeno še vedno preveč spremljam tudi družbena omrežja. Dobro, vendarle se na omrežjih najde tudi kaj pametnega, včasih celo navdušujočega. Zadnje mesece, tako predvsem na enem izmed hrvaških Instagram profilov, spremljam serijo objav kratkih videov imenovanih Spomenar. Danas su svi uređaji isti. Crni ekrani, tihi dodiri. Ali Nekad su stvari imale glas i imale su boju. Takole Filip Filković pripoveduje o spominih na svoje otroštvo. Hrvaški režiser in umetnik je avtor na družbenih omrežjih priljubljenih kratkih spominskih filmov, ki jih ustvarja s pomočjo umetne inteligence in so ob spremljavi njegove zvočne pripovedi neverjetno prepričljivi. U garaži miris slobode. Tomos automatik. Plavi stroj hlađen zrakom. Nije bio brz, ali nas je odveo svuda. Miris dvotaktola i onaj specifičan zvuk u leri. Bren. V enem izmed videov prikazuje tudi zeleni Iskrin telefon in sinje modri Tomosov moped. Dva izmed artefaktov vaše in naše mladosti. Poprečno nostalgičen gledalec praktično ne opazi, da gre za spomine generirane z umetno inteligenco. Videoposnetki delujejo avtentično. U principu tražio sam nekakav način kako da iskoristim AI u nekom dobrom smjeru. Zagrebčan Filip Filković, letnik 1983, pripoveduje, da je želel pri projektu Spomenar izkoristiti dobre plati, ki jih pri ohranjanju spominov lahko ponudi umetna inteligenca. I onda sam naprosto kroz arhivu svoju koju posjedujem sam samo krenuo raditi. Bogatim družinskim arhivom, tudi nekaterim originalnim artefaktom legendarnih proizvodov izpred več desetletij, je s pomočjo umetne inteligence vdihnil novo življenje. Zelo prepričljivo jih je ob spretni režiji in dramaturgiji v visoki resoluciji postavil v prostor in čas. I iza svakog tog kadra u Spomenaru stoji 40 godina gledanja, snimanja, življenja na Balkanu. I naravno, zvuk svake sobe. Riz rama 4100. Crna kutija. Pola radio, pola kazetofon. Pozdrav za vozača Darca. Kažu da voziš brzo, ali još nitko nije stigao prije vremena. Med drugim je Filković generiral otroško sobo, ki je popolnoma enaka, kot sta jo s bratom uporabljala v 80-ih letih. To je bio dizajn koji se nije ispričavao. Robustan, glasan, šaren i napravljen da traje duže od nas. Jer tu sam doslovno napravio presliku naše sobe. Brat kad je vidio taj video nije mogao vjerovati. Tudi ko sem sam v začetku leta videl prve videoposnetke umetnika Filaca, šlo je za smučarsko vožnjo z gondolo na Sljeme, nisem najprej pomislil na umetno inteligenco. Da pri uporabi slednje ne gre za amaterske in neposrečene poskuse, je razlog predvsem v tem, da je Filip Filković v prvi vrsti izkušen režiser. Na policama je kraljevala Iskra. Njezini mlinac za kavu. Ja zapravo sad u ovom trenu imam svoj tim ljudi koji aktivno dokumentira i snima svijet oko sebe. Umetno inteligenco skupaj z ekipo uporabljajo zelo premišljeno in v realnih okvirih. Strogo ločujejo tudi projekte, kjer umetna inteligenca sploh ne pride v poštev. Tako da se ne brinem za trenutno stanje, za suvremeni nekakav taj svijet, jer imamo jako puno arhive. Poleg vprašanj produkcijske kakovosti pri uporabi umetne inteligence opozarja tudi na avtorske pravice. A u AI smislu, ako vi radite sa nekim javno dostupnim alatima, vi nemate 100% prava na to, jel? Njegova produkcijska hiša razvija in za ustvarjanje z umetno inteligenco uporablja samo preverjene in glede avtorskih pravic urejene materijale. Tako da smo mi krenuli prošle godine razvijati taj model koji sada imamo i s kojim radimo, u koji zapravo feedamo samo sa našim autorskim sadržajem i na sve što izađe van mi imamo 100% prava jer znamo da je to samo naše. Jel? I san svakog klinca, rog, poni, bicikl, preklopni, strpaš ga u gepek od stojadina i voziš na more. Morda je Filković na Hrvaškem in v regiji res najbolj znan po kakovostni in kreativni uporabi umetne inteligence, a je še vedno predvsem režiser v klasičnem smislu. Nakljub temu, da nima formalne izobrazbe, je namreč posnel že več nagrajenih dokumentarcev, kratkih filmov, pa številne glasbene videospote, med drugim tudi za Džibonija, Nena Belana in skupino Hladno pivo.
Njegov aktualni režijski projekt pa je povezan tudi s Slovenijo. Dosta sam vezan uz Ljubljanu, uz Sloveniju, jer trenutno radim taj film o kiosku. Jel? Z ekipo dokončujejo dokumentarni film o legendarnem kiosku K67 slovenskega arhitekta Saše Mehtiga. Slovenskom, što radi Saša Mehtig što je napravio, jel? Tako da film smo snimili, film je trenutno u montaži i u postprodukciji. Večji del terenskega dela je že opravljenega. Dokumentarec, v katerem seveda ne bo umetno inteligenčnih prvin, je že v montaži in v postprodukciji. Dokončan bo predvidoma do konca letošnjega leta. Pa krajem godine ga planiramo dovršiti skroz i onda od kraja godine ćemo ga slati na festivale i onda ide na filmske festivale. No? Danas skeniraš, prisloniš karticu i odeš. Ali nekad. Filković je torej režiser stare šole, ki pa se ne boji uporabe najnaprednejših tehnologij. Z generativno umetnostjo, pri kateri del ali celoten ustvarjalni proces prevzame sistem pravil, algoritmov ali v zadnjem času umetna inteligenca, eksperimentira že od leta 2008. Znači, ja sam napravio samo jedan AI kako bi Dražen Petrović izgledao da je i dalje živ. Še pred pravim razmahom sodobne umetne inteligence je prikazal, kako bi bil videti legendarni košarkar Dražen Petrović, če bi še vedno živel. Fotografijo 60-letnega Dražena so objavili številni mediji. Malo kasneje se je na spominski tekmi za Dražena pojavil tudi košarkarjev hologram, s katerim pa Filac ni imel nič. No, nažalost, netko drugi je na toj utakmici napravio hologram njega i on se obratio publici. I to, dakle, nisam bio tamo, ne znam, ali koliko sam shvatio, to se ljudima nije baš svidjelo i mislim da... Izkušnja s Draženom mu je dala misliti, da umetne inteligence ni preveč modro uporabljati za konkretne ljudi in osebnosti, ki so umrli. AI se ne bi trebao koristiti za oživljavanje osoba koje su preminule, jel? Ovo što sam ja napravio je bio čisto neki eksperiment jer me zanimalo kako bi on izgledao, jel? Žvake čungalunga, tvrde kao kamen prvih 10 sekundi, a okus nestane nakon minute. Režiser Filković, ki tekste, s katerimi prepričljivo pospremi video, zanimivo ustvarja brez pomoči ChatGPT-ja, poudarja, da je pri uporabi umetne inteligence za obujanje spominov nujna previdnost. Tehnologija nam lahko zelo pomaga, vendar le, če jo uporabimo kot pripomoček, ne pa za manipulacijo ali prirejanje. Koraci koje sada radimo, koji moraju biti odgovorni pod nekim uzdama našima, to je jako bitno. Danas plaže imaju VIP lože, ležaljke od 100 eura, koktele i DJ-eve. Ali nekad je plaža bila naš dnevni boravak na otvorenom. Ponovno slišimo izsek iz serije kratkih spominskih videov, ki jih s pomočjo umetne inteligence, a z veliko avtentičnosti, generira zagrebški režiser Filip Filković. Plaža je bila pozornica, presjek cijelog društva. Filac v posebni poletni retro seriji prikazuje in pripoveduje, kako je bilo nekoč na morju. Za izhodišče si je sicer pri vseh svojih retro videih postavil leto 1988. A malo dalje, na svom peškiru, lokalna studentica. U jednodijelnom, visoko rezanom badiću iz Trsta. Kosa mokra od soli, miriše na kokos. Svi lokalni mangupi, pa i mi klinci, potajno smo gledali u nju dok nam se topio sladoled po rukama. Ja bih volio da se nove generacije zapravo okrenu tim nekim starijim metodama, recimo fotografiranje analognim fotićima. Filković upa, da se bodo mladi novih tehnologij in umetno-inteligenčnih možnosti posluževali premišljeno, da bodo še vedno uporabljali nekatere klasične metode in na primer umetno inteligenco uporabili kot orodje, ki lahko izboljša avtentičnost spominske izkušnje. Zato težiti nečem što je arhaično, staro. Nešto kako je baka radila, mama prije. Režiser poudarja, da si moramo v prenesenem pomenu privoščiti Prustove Magdalenice, ki nam lahko kdaj čisto nepričakovano pričarajo okuse in doživljanja naših mam in babic, naših očetov in detkov. S jugoplastika sandalama na nogama lovili smo rakove. Ležali smo na tvrdom kamenju. Bili smo slani, ljepljivi, opečeni od sunca i puni pijeska. Včasih lepi spomini potrebujejo intimne in nehotene sprožilce, kar je nekaj globoko človeškega in čutnega. To je bio miris savršenog ljeta. Laku noć, kupači. Laku noč, kopalke in kopalci. Nasvidenje, sanjači in sanjačice, vaše in naše mladosti.
Povezave do izbora retro videov Filipa Filkoviča Filaca najdete med zapiski. Tam je tudi povezava do frekvence X, v kateri sem raziskoval naše spomine. Pišeš mi lahko na luka.hvalc@rtvslo.si. Podcast zgodbe pa je seveda na voljo tudi v vseh aplikacijah. Ali i Zagreb je imao svoje highlighte od 90-ih, tipa bolje je ruka na pici nego na strojnici. Ajmo sad se dotaknuti rata. Kmalu objavim novo epizodo. Ostajam v Zagrebu, kjer me je Krešimir popeljal med grafite v hrvaški prestolnici. Proleteri svih zemalja, tko vam pere čarape? To je.